manyana kopha sangisebenzi wakhe lo muntu lo oye kuyinyanga or yini umuntu oye kuyi waza amakhathakhatha yini umuntu omdala waza amakhathakhatha kathintwa inyanga eyaza amakhathakhatha hayi baba okay umuntu omdala nje sikhule sidla kahle kunomnotho ekhaya bathatha konke siyahlupheka nengane zami umuntu omdala ngasi ngihamba ke phela mina ngiyofuna ukwazi ukuthi ngenze njani manje nami nonguguge ngoda singenanhlupheko manje baba ufuna ukunikela ngengane maka ke unikela ngengane kaSisi ufuna ukunikela ngengane yami ishone ingane yami awuzothola enye awulu ayisebenzi kanjalo umkhehla lami ayisebenzi kanjalo umzukulu wethu umuntu omdala soyisatanist umnikelo ayisebenzi kanjalo umkhehla angenase eBhayibhelini khona umnikelo eBhayibheli umnikelo wani wamakhanda wabantu kodwa lokho ukuthi kufanele sidle inyama lento enhloko njalo ngosisi uyithatha kuphi lento leyo sekuzoze ngikhuluma into benga uyithatha kuphi khehla lami ukuthi sidle inyama njalo ngosisi okay ngoba yabona lentoba ngumsimo nalathing manje wena mele wenze ubulala umntana umuntu omdala mele ubulala umntana hayi yabona ke manje sendifika lapha emigcani lapho sengena kakhulu so lo mntana lo na 2 years lo isindlukulu sakho nimdlisa inyama enhloko nkosami niyazi ukuthi nizomgulisa amafutha wa every day singaka nje sikazi sakhula nabo bayidla usesemncane ubaba lo kula ngayo sengiyahamba isikhathi uthi baba ngicela ungene sabi ndade hawunikela kasendlukulu sawo unikela kasendlukulu sawo njalo imfihlo le mntana ngakwazi kanti wenzelela ngizela ukuzoba interview ngisho kwamela ngizela ukuzobuza ukuthi wakudlisa ifamily yakho inyama enhloko ngo6 o'clock yes hello I am so super excited to be here, excited about the new episode of God Chef today, and that's a sector about Street Journal. For those that know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in without forgetting waiting but baholo let's subscribe and share the videos on but baholo ke ditshwetse ka go Instagram le go TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby mutomolo let's ka lebala no latella ko Facebook ke Lady Blue yes baby but baholo ke ditshwetse ka le lona ha ibele na le mathata let's ka lebala la go email ko streetjournal58@gmail.com tsholo batho baholo tsatsi ne ka jeno ke ngolo se ke memdlalosi ni ngwana hae nombuso ska ha ke na le ntate mdlalosi mona ke tlo ba fa fela chance go bona hantlantle ba jwetse ntate mdlalosi why re itse ntate mdlalosi re kopa a re dulele fatshe le ha nentse re kene ka di camera ra tshwara bothathanyana ka yena ba tlo qetetsa amohelo o batla o utlwa ho etsahala eng ba umdlalosi ngizobonga nkosi yami ukuthi usivumele ukuthi singenelana nanoma ubongafuni but ngiyabonga ukuthi uze wayehlisa umoya walalela umamdlalosi and then wasiyeka mamdlalosi nikikupa ujutse di viewers Street Journal ukuthi wena umuntu omdala why usibhalele today ukuthi inkinga yini mina nginenkinga ubaba usidlisa inyama yelento enhloko njalo ngo6 o'clock nali newash laphana unisetile laphana ukuthi sikhona ukuthi sibone isikhathi ukuthi u6 o'clock asikwazi ukudla ama Kentucky thina ipapa nenyama kusoloku nje kuyile nyama le enhloko so mina every time nidla inyama enhloko every day sidla inyama enhloko every day alikho lamahala maku 6 noma maku 6 o'clock njalo nje ntamba manje njalo lesi siyacabanga nami nomntana nombuso ukuthi lo muntu ngathi u12 ukuthi masimbuza ukuthi ukwenze njani akasichazeli ukuthi ukwenze njani uvela adube kodwa makabuye ubuya nale nyama le enhloko usuka ithatha ubaba nombuso baba usuka ithatha inyama enhloko yaza ngazo baba usuka ithatha inyama enhloko njalo ngo6 nepizza ngisakhona nakuyidla nje ngayigcina angazi kudele awusakhona nokuyidla angisakhona nokuyidla njalo inyama enhloko so ekseni maka uyaniyeka ubaba ukuthi nidle okunye nokunye lutho inyama enhloko 24/7 inyama enhloko kodwa kahle bafika u6 o'clock yila kuvalwa khona ke kungena ipapa kungena inyama enhloko sinomntwana omncane futhi odla inyama enhloko naye esaba nokuthi uzokhama amathama akafuni nakwazi ukuthi inyama enhloko kwenzakalana akafuni umntwana loyo omncane nimuphi inyama enhloko umntana kabani wakho umntana wami nimdlisa inyama enhloko how old una 1 year cabanga nimdlisa inyama enhloko all every day ubaba uyo ufuna njalo ukuthi ahlale umntwana ahlale adle inyama enhloko umntana makayazi manidla into eyi1 njalo nisaze niphathwa amagawuto nithini inyama mawidla mothomulo ngibengicela ukubuza ukuthi yini into yenza ukuthi wena every day udlisa ifamily yakho inyama enhloko every day like every day yabona mina ngikhulela emakhaya besilosi kuneyinkomo inyama enhloko into edliwayo la kamdlalosi kodwa na inkinga ke la mina ukuze ngijwayele ngoba sikhule phela sometimes you really want to make your loved one happy
But reality doesn't always make it easy. She sends you something she likes or suggests a nice restaurant, and you realize it doesn't really fit your current budget. You open your bank account and it's not enough. And in that moment, you start thinking, what now? He decides to use Pocket Poker as an additional financial tool to manage situations like this more confidently. He quickly creates an account. He enters the promo code StreetOrg1 and gets a bonus on his first deposit. With AI trading and access to over 130 crypto assets, he analyzes the market and makes his first trade directly in the app. And the trade goes successfully. The balance starts to grow in real time. Withdrawals are fast and convenient, with 0% commission. And in the end, he does what matters the most. Buys a gift, takes his partner to a restaurant, or helps his family. Want to be able to support your loved ones and handle unexpected situations? Try to use promo code StreetOrg1 when registering and get a bonus on your first deposit. Silusa sihlaba inkomo sidla inyama bayithatha inkomo zasekhaya sahlupheka nalabantwana bami akukho osebenzayo kodwa lapha ehostel ngithola ship inyama enhloko So umuntu omdala into ofuna ukuyibuza le nyama lenhloko uyithola kuphi? la ehostel iship ayisisebenzi emabhusha kuyadura Kuba imali leyo nyama enhloko ngithatha nange 12 rand ngiyayithola inyama yenhloko nge-12 rand. nga 12 rand diki esingako Bese banifakela phakathi kwani? ugoqa ngamaphepha Ngamaphepha. Inyama yenhloko bayifake emaphepheni. Wona la okufundwa ngayo. Kwezitsha ikotlolo izikotlolo ngelinkingi. La okufundwa ngayo yabona la ama newspaper. Yabona into ezosifundisa Manje umsobo awuchitheki kule nyama enhloko niyiphekela la. Ang understand. Bese bayigoqa ke ngamaphepha ngize. Iphekiwe. Iphekiwe. So into enza ukuthi umuntu omdala wena udlise ifamily yakho inyama yenhloko ngo6 every day yini baba? Why every day ngo6 mele ba make sure umama nosisi baze babhalile ku email bathi and uyakwata makungafika u6 umuntu angadli inyama enhloko uyakwata but wena umake sure ukuthi inyama enhloko ngo6 iyadliwa la ekhaya uzobeke newatch enkulu ukuthi uyasazi isikhathi nabasazi ekhendlini endlini sidla ipapa Jwayele u6 kuyadla inyama enhloko. And nalapho umuntu omdala bengisaba nje ukusho ithi mangingena biyona bokunuka amafutha wenhloko angifuni ukungasho angifuni Ngikhumbuza ekhaya. Ukunuka amafutha wenhloko inyama enhloko Ngikhumbuza ekhaya. ekhaya beba Lelo phonga ngithi besifwe sidla inyama enhloko. Angikhulumi kabi umuntu omdala sengisho ukuthi la ekhaya ngiyezwa nami ukuthi kunuka inhloko Nje ngikhumbuza ekhaya senemfuyo. Manje angazi sakutsala abantwini ngoba sidla inyama enhloko. Ngumzulu umdlalosi asipulisi noma ke kungcono ke ukuthi ke asisathathi singamazambani ke sikhona ukuthi nathi endlini kuphekwe lapha ngayiphi imali ama mashed potato ne mince meat fanele sidle le nyama lenkomo ngayiphi imali manje ngoba usanokholisa sizo angithi nangalo baba akakholi igrand ani uyayihola igrand nangu nalo hulumeni wenu lona ngithi mina yize ngasebenza ama electric nani ayikho imali lo grant yana yakho ayiphelele emoyeni bese kodwa ngala ma 12 rand awusa uqedinya kahle sibogcabsisa mangazibokhelelana kahle baba wena kwamele ubatshela iqiniso ukuthi kwathwalwa ngisho ekhaya kini bathwala ekhaya kanjani manje wazi kahle yini lesikhuluma ngayo ukuthi kusho ukuthi uthwele wathinta inyoka emsileni bukani la ubheka kahle nginoke inyama enhloko noma nginikumothi mina unuka inyama enhloko manje yini lo nithi ngathwala mina ngoba njalo bashaya i6 njalo usho ukuthi thina ke awusitshela ukuthi why nathi ngijwayele ngishilo nje thina why mele sidle inyama enhloko ke ngoba wena uwomele udle inyama enhloko ngoba yini lapho imali manje ayisho 6 o'clock njalo baba sihlala sidle inyama yenhloko yingani sidle inyama enhloko every day ngo6 o'clock ngibona nina ngathi nenkinga sifake nokuthwala thola ukungithatha kwakho ngongithathela ukuthi sodlala inyama lenhloko so mama ngicela ukubuza something the time usaqala ukushada ubaba nkosami umshado usasemusha maybe usisi yangakovela obekaveli langathi benisayidla leyo nyama enhloko lutho
Inyama enhloko nje siqala nje ukudla sesiphuma khona le kubo sesizofika la sesidla inyama enhloko. Ukuthi kulahleka inkomo zingena phi la kwendlini lapho ukuthi kumele sidle inyama enhloko. So lo mntana lo na 2 years lo isindlukulo sakho nimdlisa inyama enhloko nkosi amniyazi ukuthi nizokugulisa amafutha wa every day. Usingaka nje sikasakula. Inyama khona uyidla usasemncane. Ubaba nokudla lenyama eqona ngaphezulu. Every day. Awungisilakela nje yiyona. Hawu ngize ngimbuze nokuthi manje wayengezi angathathi isikhaftini ke aze isikhaftini uqinisa amathambo Mhluzi. Yebo. Na uzakhuza ngoba yazizwela. Makaqiniswa kwamele silazi baba ukuthi wathi wenze njani. hey Nyaka simane nje sidle nayi ngolobe nginonela. Yena ingolobe nginonela. Angithi ngishilo uthi inhlupheko. Hayi Inhlupheko kanjani ikhehla lami ngoba wena mawuphuma la awuthengi veggie awuthengi kathengi inkukhu sidla nje lenyama lenhloko. Lenyama lenhloko ubaba hlese edlisa yona every day ngo6 ngidla ngama salad mhlawumbe nini or kuba ipapa idliwa ngani? Ngoba Sidla ngakwazi salad athi yena kuba zakubene salad. Kebish nama nice emayinayisa ikhona endlini. Kodwa nakhaya kuyalini. Kodwa thina la akunalutho zambane lingenayo wena kabish. Utwana 14 akangeni. Angithi nama veg at least ngenyama kwankomo imali eqolo ayikho imali. Kwankomo manje ngaleyo mali yeqolo baba nenzani uneyikolodo mhlawumbe ukolodo amashonisa Ama electric lo government wenu kuyela ibhathela malini ku electricity lana manje angazi ukusho bona la kulonto yabo le ayiduli imbeqolo Makenyama enhloko ikhona mama. ishiphi 12 rand. maka umuntu omdala lo muntu lomthengisela inyama enhloko ye12 rand bese ayifaka emapampirini inkosi yami akasabuthi di chemicals senipampiri dihlakena mosopongeliza Chemical muntindo. khuluma khehla lami ukuthi lezi zinto lezi amaphepha ngisho bona iphepha libhaliwe nkosi yami Angichifa uyaphila phela phuma konke lokho sidla hawo. iza iphekiwe Mbayipheka khona. kodwa lokho ukuthi kufanele sidle inyama lento enhloko njalo ngo6 uyithatha kuphi lento leyo sekuzoze ngikhuluma into benga uyithatha kuphi khehla lami ukuthi sidle inyama njalo ngo6 Okay ngoba yabona lento zoba ngumsindo uyazi ukuthini kwenzakalani umuntu angazi ukuthi nokuthi ukukhalani bengicela baba Yiwashilo kanye le. Yile washiyakhala Iyakhala seku6 6 o'clock manje neliyakhala Seyakhala. Izabhala. maka umuntu omdala lapha ayikakashaya 6 Hayi bayabala. usethi ahamba emgwaqweni ayithenga lento abuye Tina izobhala isikhathi kana. ukuthi enzeni aphume manje emgwaqweni azobuya nalo lephepha leli ligoqiwe Yaba. sizodla thina baba isikhathi sakhona leso sisekhaya 99 bala ka9 99 bala ka10 ngo6 bala ka6 ayilenzi phutha le ayilenzi phutha so manje ibaleka yi2 hayi bale nje ya ithikola thongethi ya izawuthutho qungabili ithi qunqu kathathu isikhathi sokuthi uyothenga inyama enhloko yawu nkosiyami awusichazele ke khehla manje nayo inkinga ngoba sengihlala le ngitifa lento le ndeni wami soze sicabane into ngakho uyazi ukuthini ngisakhula basithathela zonke inkomo ekhaya umalume besikhule sidla kahle kunomnotho ekhaya bathatha konke siyahlupheka nengane zami muntu omdala ngasi ngihamba ke phela mina ngiyofuna ukwazi ukuthi ngenze njani manje nami ukuthi ngibe nemali ngikhona nokusebenza yabo nangu lo muntu wangitshela ukuthi hayi bangibhena idlinyoma enhloko nina ekhaya kule ngayo wathi odla yona ke ngo6 wanginika nontelezi ethile wathi yabona ngo6 nani idlinyoma enhloko nalentelezi uqhuba nayo uzothola umsebenzi nemali zongena kodwa thina usitsheli lutho thina usitshela usifake intelezi ngaphakathi kwenyama enhloko kodwa ungasitsheli okay mama inyani khopha samsebenzi wakhe lo muntu lo oye kuyinyanga or yini umuntu oye kuyi waza amakhathakhatha yini umuntu omdala waza amakhathakhatha amakhathakhatha kathintwa inyanga eyazi amakhathakhatha hayi baba hle okay umuntu omdala njengoba ayazi amakhathakhatha kanjalo ngiyakuzwa umuntu omdala uyi okupho intelezi wathi uyithele kuphi ngamthola ngomfo kamdlalo silapho hostel akanamatekisi lo muntu lo wathi wozala ngikuso unamatekisi lo munye umngani wami ngathi wathi uyafuna na ukunotha ngiyathi wathi yabo nginamatekisi angakanani ozangisebuza lengakugononto ngaya kwangitshela le ntude hayi ngosikisi fanele udle inyama enhloko ngoba makasole ukudla inyama enhloko ngo6 uyayibona ichange mhlawumbe imali yangena ngazizwa nami manje ukuthi khona okuzala angikayibona kodwa ngiyezwa nje uzwani ukuthi khona okuzayo ngizwa nenkululeko ngizwa nale ngqondweni hayi
khona okuzayo sebegidi amathonga asashilo ukuthi hayi so umuntu omdala mawuthi uyeza ukuthi khona okuzayo ukuza ini ufilani la kuwe njengoba kusadla intelezi ngiyavunguza idlozi leza ngiyabizwa amathonga asho ukuthi hayi namaphupho hey thulani ngitshele sengiphuphe ngithole nemali engakanani kule ntweni nishoyo nidini yo moloto hawu baba ngathi hayi sengiyaqinisa ke la enyameni sangiphupha ngithola nemali nezwa ke bantwana ba ngizwa ke yes ma thulani nidudu nefoni uzongithengela hawu lokho nithini apho ya lokho iPhone ngithengela nanzo konke motho wena nganyani ke utlwa re bua ka di iPhone ga se tseba gore wa re itika gore ntate wa thwala kapa mo le ntseditse gore le tlo re lona le batla o tseba gore ntate o rwala le dumelana le ntho tata e etsang be se le bua ka di iPhone ba nna ke batla o tseba mosebetsi wa go go tletseng keng ke tletse gore lona le tlo dumelana le ntho tata e buang gore yena wa thwala or ke tletse gore ke tlo thusa lona gore ntate a ntantle wa le jesana mahloko fa le ntho tse a re dumelana le ntate but why le kena di iPhone re nizongithengela ama iPhone ke batla o tseba because of if se di dumelana le ntho e tshona that's means nna mosebetsi wa ka o yo ke temo because of if mosebetsi wa ka o le teng tshwantse le ka se ntate so tshone di dumelana le o thwala wa ntate and nna ke tlilo go botsa gore ntate why a le shisana maihlo but if le modumella so tshong lona se le right ka ntwa yetsa are right kwa le rubidisa se gore ngutlo le mina ukuthwala into ma uyaphambuka ke manje ukuthwala into thatha isilwane yenze ezinye izinto manje le la into nalentelezi ifaka la udlela biza wonke amathongo thola kalimali akusukuthwala thina njengokuza ke ukuthi besifuna ukuthi ubaba azichaze ukuthi njengoba asidlisa inyama yenkomo inyama enhloko le asipha yona njalo besingazi nokuthi ufaka umuthi ngaphakathi into esifuna ukuthi usisize ngayo ukuthi ubaba kanti yena nyeka sayistopa na lento le yakhe ukuthi asidlisa inyama so another thing musinina ku email nibhalile angaziwe nombuso bobala musinithe nasebusuku nokuscream unokuscreama nasebusuku baba uscreamelana ebusuku hey angiyasho nje amathonga yasho hamba manje ungalokuhleli njengenye indoda ehleli so ebusuku screamiswa yini inyama enhloko mhlawumbe ihlukiswa engakuphathanga kahle no bafika laba abadala bangididisa bathini kodwa uhleli daka kodwa yahlupheka kodwa ufuna ukwenza lento esithuyenza kudumela nje kumvelase manje hey bese ngiyathuka ngidla ngangajwayele yonke lento bese ke ngiyashawota bese yabona ke ukuthi siphila bephi impilo endlini that's why bengafuna ukuthi nivume ubaba makanitshela ukuthi yena uthatha intelezi ayithele kupuphi bese nithanithengele iPhone ngoba kuba ngathi lento leyo niyayivumela wena mama nombuso I understand hoy makhona into ngayizwa isombululo salentini inhlupheko isombululo salento umuntu omdala ngiyaqhubeka ngoba nayi phela mina umngane wami ngibonile ngamatikisi ay15 yazi mina umuntu omdala into engizoyisho ukuthi sometimes i right mawuthandaza iza ngokuNkulunkulu ngendlela yomthandazo unlike uyithatha ngendlela yomuntu ngoba umuthi isikhathi masiya usuku uphuphe umuthi yinto ephuphayo isikhathi masihamba uzohlezi wena usebenzisa intelezi kuze okay thula ke ngokutshela yabona umuthi awenziwa njengawe ilungu lo wenziwa nitumalo bore lo umuntu osunike uThixo umdali igujwa phasi emvelweni so bathu babulona hanhlanhle batla ukethe ingantanhle sombululo ukuthi ubaba wayangasitshelanga kokuqala ukuthi ufaka nentelezi phakathi kwale nyama le benzothoka abantwana bami namanje njengoba afaka intelezi ukuthi yona iyophela nini ngoba useyaphupha yena lo iyaphupha nayi imlotho seyikhona la kodwa indama ziphumi ngoba manje senze njani ngoba thina sibuyele emuva thina la nangumntana uyakhula la umntana uyokhula nefutha lokunyama enhloko yabona njengoba ngisaphupha nemali phela mina sangiphupha nemali yabona njengoba ngiphuphe nelotho ngiyakhumbula ngize ngisho uma uyiphuphile baba angisho kusho khona ukuthi uthwele ngenyama enhloko uthwele njengoba ufuna imali angisho umngane namateksi ufuna namateksi kusho khona ukuthi uthwele so baba na family yakho uyayithelela intelezi ekudleni kuphaka bani kuphaka baba kupha kubaba akuphekwe la endlini akuphekwa baba akuphekwa lutho uza nazo sekaphethe ngephepha baba uyophakela ifamily yakho ukudla la phela ngithi manje ungitshela igonondo nokuthi kufanele ngize nenhloko engane uthe uze nani inhloko engane yebo mutho uthusa ngako wena thwantse ukutlela ihloya ngwana ingane kabani ingane kabani ingane kababa
Awu madoda. Umzukulu wami. Awu. Phela ngithi ufuna ukuqeda. Umzukulu wami. Siqeda inhlupheko. Ayisebenzi kanjalo umkhehla lami. Hayi sisebenzi kanjalo. Ngifuna Umzukulu wethu. Awu. Umuntu omdala soyi-satanist. Umnikelo. Hayi ayisebenzi kanjalo umkhehla. Anginasebhayibhelini khona umnikelo. IBhayibheli umnikelo wani wamakhanda wabantu? Cha, ngiyokhumbula eyalentabeni nendodakazi. Nendodana baya lentabeni. Kwayenzakalani ngoba umuntu omdala. Ngoba kwaphuma umlilo ngalapho behamba amakhanda abantu. Kodwa behamba nengane yakhe onikela ngakuThixo. uThixo wasuthi hayi no okay noshintsha ngemva. Kodwa nasebhayibhelini khona. Ugonondo lo wafungithelile uthelethi ikhanda lomntwana. Ningakhohlwa phela manje lo mntwana mase umnikeze ikhanda lakhe umntwana wethu yena bekazophelela kuphi bese uzothi umntwana ukuphi semuhle ngithi ngamenhlobo mama motho mono ntse se di etsa ni snacks for fela le ene o so tsofetse le so o so le moholo intsofayo o so tsofetse so intsofa hayi gukingo thula ngikutshelele akungcono ngiguqe kodwa singena nhlupheko so unoguqa ngeze ngegodini ngize ngegodini mara ke unikela ngengane kasisi ufuna ukunikela ngengane yami ishone ingane yami awuzothola enye awulutho ngeke uzothola enye kanjani unikela nje ngengane yami unikele nje ngayo awuzulwa wosi hawu isithobona amathonga lutho ingane amathonga engafunanga ukubona amathonga esithola uwe awulutho phela uthunyelwa uwe phela emathongeni ake ngibuze so nawe ufuna ukuthi nawe ube neimoto njengoba umdlalo usongana baba uzoyenzana imali maso I'm not saying mawugugile but baba lesikankangambe akufanelanga ube nemali but at least leyo grant ngoba sowuzigugele manje sofuna ukuthatha inhloko zabantwana uyosacrifice ngazo usugugile musi ingane yami ishone insimbi zihambile isikhathi awulutho enaguga ngifuna imali uzomthengela isithabethe bese somusi yabo bese ngimthengela konke akufunayo la enhlizweni yami kodwa ngengane ngomzukulu wami awushuthi mama udlisa ingane yaba umzukulu wami nje ukuthi ulele phansi phakathi kwesithabethe nami nje shuthi mama ufuna ukudlisisa indlugulo sakho enyama enhloko ufuna ukumbulala uzokhona uthatha ikhanda lakhe kusho ukuthi nathi sizolanda hawu uzwa wena uyizwa khula hayi bozani ngitshela asibulali la siyanikela kanti awuzwa mawunikela nomntana unikela kanjani yikubutsa ntate mawunikela ngesindlugulo sakho unikela kanjani ngaso ntate how unikela kasindlugulo sawo unikela kasindlugulo sawo njani imfihlo le mntana ungafuni ukwazi lokho yabo manje kanti wenzeleni la ngizela ukuzobe-interview ngisho kwamela ngizela ukuzobuza ukuthi wakudlisa ifamily yakho inyama enhloko ngo-6 o'clock yes ngithonile ukuthi bakuphi intelezi nokuthi uyithele enyameni enhloko ukuthi ube rich another thing manje wena kumele wenzeni ubulala umntana muntu omdala mele ubulala umntana hayi yabona ke manje senifika lapha engicane lapho sengena kakhulu akungcono nambi yini manje ngoba ngayo ngifitha phela mina no mutho hayi angizi nesomluko umntana akekho safe hayi aqedweni so wena isombuluko ufuna ukuthi kwenzakaleni kubulala hayi bukani la hayi ya ikho yonke lento le labantu laba akinantshela nina nesi hayi kodwa kumele sichazulile le ndaba ukuthi ngoba umntana mzeyeka uyangahambele lapho kuleyo ndawo le baba intathiwani ke le ukuthi umzukulu yena mele njalo kulento kuzothathwa yena ukuqaliswa yethu baba please and umntana ukuphi sisi umntwana nanyawulele kamreni labantu laba baba niwande nizovuka umntana ikhanda lilenga lingasekho kuselinyawo kuphela ubaba ene baba nyanga ukubone lokho kanjani manje ufuna siqhubeke ngoba phela mase kacela ngomntwana kusho ukuthi nathi siyalandela umntwana ufuna ukuthola ngomntwana asikuphathisi kusalandela nathi kusho ukuthi siyalandela uyenza ubusathani ntate kusho ukuthi nathi ufuna siyalandela ukuthwala ngesindululo sakho ubusathani hayi ubusathanism ubuthakathi ukukhohlakala ukuba nenhliziyo ebandayo kantina ukufuna imali uNkulunkulu angakuphanga yona ngendlela ezihongo na usefikile nengqondo nje ifike njani futhi le uThixo wangithumela wathi yabo muthi waso ka kumele la motho ebe mati abulaye bathu ntate mdimo hayethi bathu babulaye bathu ke sathani hayi phela thina ubengitshela ugonondo ungitshelile ukuthi uyawunikela ugonondo utheni baba somdala bayakulahlekisa ngithi bayazi ukuthi uvela sina 15 amatheli ugonondo yena lo uhlala kuphi uye lo mele ukuthi simfakele ama social worker uthi yena sekazothatha amakhanda abantwana babantu ukuthi athatha iqiniso yabantu lutho ingane yami uzowadriver kanjani lawo matekisi ayi-15 ngoba sokugile ungabamba nje i-heart attack usathi uyadrive ufuna isizumbulu semali uzokwakhela mele lo gonondo lwatholakala
ngoba manje kusho ukuthi thina njengoba sesisindile sesikolile ukubiza ntombi yami kusho ukuthi naku nabanye abantwana babantu bazolimala bakusazolimala abantu abaningi baba usebalimalile okay ngiyanizwa isiphi isombululo ukuthi babandla awuthola imithandazo nkosami ngusukuyise nje nkosami kwabantu abangakuthandazela but ngiyazi ukuthi ngeke uzufuna ukwenza kuma camera kubhekelele but singakwenzela off camera sikube uwe nefamily yakho nathi abantu be-street journal but singashuthi ngoba uthe wafuni size nawo uthandazelwe makuloko kunjalo ke baba siza kuzamela nje umsebenzi ke siza futhi maphela mina akunandaba siza kuzamela umsebenzi wenziwa amathako uyakwazi ukudrive ya kodwa manje ngaphinqeka futhi kathathu ukudrive itruck ukuthi uyeke nje amakhanda abantu ngoba into oyenzayo ayikho maka udinga ngathi wenzani ngaphinqeka kathathu ngamathrak singiyasaba nalokho akunandaba ke if ufuna imali siza kuzamela omunye umsebenzi ongawukhona ezumuntu omdala ngikhola pension nje siza kuzamela bazokuthatha baba bazokutholela umsebenzi manje kusho ukuthi uzothola kahle imali manje lalela umama athi uzovuma khehla ukuthi ungancamula umntwana ikhanda ngeke lesizumbulu yeah mama bese nje lento enjalo kudinga nje Nkosi yami imithandazo ngoba usathanism sekahlele kuwe hayi khehla lami vuma sithandwa sami awuvume khehla lami ngiyacela ukuthi awuvuma uthola umsebenzi angizwisisi kahle awuvuma uthola mhlawumbe uzozizwa umncanyana futhi ulento ukhona ukugijima nazo kodwa ngikhuluma zizumbulu semali mama ufuna ukwenzani ngemali usibone emaphupheni amalithi wakho ngemali ufuna isithabathaba silamu kami ingane lezidla kahle isizukulu sizobe singekho umnikelo loyo hayi ntate man phela labo satanism phela minikelo minikelani kabana babathu why ungathatha ikhanda lomngane wakho ke unikele ngalo kodwa uyathuka nawe mawulele naba abantu bafuna kodwa nawe uyathuka mawulele wena uthuswa yini mawulele uthuswa yini kushuthi baba unezilwane imali ntate thuthu wena unezilwane ake kubona imali bese uyathuka ikhona lo ibonayo ethusayo wena unezilwane baba ngicela senze kanje umuntu omdala sivumelane sicela nje ukulethela uzoba nemali ongaba sizokunika Nkosi awunako okay sicela lalela baba sicela ukulethela abantu abazothandaza but not ama-camera abhekile bakuthandazele bakufake emthandazweni then mase kunjalo ake ungitshelile ngathi nomsebenzi lo wamathaka if uthi ukubuyisile nangusisi sizazama ukupha yena nayi iwathi yakhala nina manje ngikhathele nina man kathele nina athi ngihamba mina hayi manje zawatshela so illa so motho moholo iwathi qeda ukukhala uthi isikhathi sokuthe inyama lento andala shuthi nawe sohamba nawe kuba umdlolosi ngoba kuba umbamba lo yakuyo kuba umdlalosi hayi umdlalosi angazi umdlalosi ngiyostela ke manje la sihamba nawe baba sihamba inkinga yakho angeni nje amakhosikazi ngeke letholakala kuba umdlalosi ukuthi ukuphi nendawo inkinga yakho kuthi kikubothi bendada awunamayanga ntomthisisa umuntu ongabela ngomukene umuntu Stop today into yakho enyama enhloko shuthi leyilwane maziza iskila yini angithinta iskila iskila yini kibugazela ingcolile ekhanda mina angithibanye indoda sengiyakhona sicela ukubona umuntu omdala unegazi elibolile ekhanda nawungithiba la faka iskila ekhanda umgazeli nakho kahle sengiyahamba isikhathi kuthi baba ngicela ungene ngale ukungithinta phela mama mele silethe abantu abazokuthandazela ngoba ngithi akayifuni sizayenza off cameras it's fine because of ubaba vela ayikho le siyacela nje nawe awuyele endlini angilandi nyama enhloko nomntana usathanizima hayi ngekuzilande namhlanje namhlanje phela kuyi KFC kodwa mba madoda nangihlala abantu abathi yabona angisathi kuthi kubokene nemicela ningene nayo abantu abadala sizokhona ukubona ukuthi le ndaba siyenza njani ayikho indaba kababa bathi mama wona hope labona wathi bahantanhle ntshwetsa la king mona ntate baqedile bamofa dintelezi hore a dithele mnameng ya hloba go taba richi bamofa le diwatwati mo maileng so ntho tlo yetsang re tlo mo foster le hane ba hlai di camereng o tla fostiwa go tla ba profita ba tlo rapella ka mona ba mo rapelle because of ke feel ring setlhare sena le o yetsang selwane wa bona ha so qala o sebedisa ntho tsa o thwala ke bosatanism ka ofela ke boloi ha so qala nka ntho tsa o thwala obvious bo ya o kena mo wena that's why le lone sa go tsamaya so o betere ho bitsetse ba profita ba tlo mo rapella ka mo a se ka khona o tsamaya a e dinameng tsa
ka hlooho ho bone ho etsahalang so that ngwana o hae o monyane a be safe because hey ha re sa tsebe bana ba ntse re ba lahla kante bana ba se ga dihlooho hore bontate ba be le dikoloi tse 15 le di-taxi ke a le rata kaofela batho ba baholo kopa o sheba fela situation e so hobane se ke tshaba ke bone hore baprofita ba rona ba ngata ba tlo ba rapella because of what situation e bima ke a le rata batho ba baholo ena le se next episode le nna le mathata le se ka le bala ho ngolla ko street channel 58@gmail.com ke a le rata kaofela yes baby